gushyigikira ikipe yanyu muri iyi mikino yo kujyamo. Niyo gushyigikirwa kubera ko namwe twagiye twumva amajwi yanyu ku kibuga mu itangazamakuru abantu bavuga bati nyamuneka imikino dukinnye na Gorira, imikino dutsinzwe na Polisi, urabona ko imitoreze abakinnyi batarahuza tactique sinzi biki. Aha hantu Coach Taleb n'afite akazi gakomeye cyane ko gukonvenka abafana n'abakunzi ba Peri, even n'ubuyobozi, nubwo abayobozi buriya mu mboni zabo badashobora kugenda ngo bakase, by'umwihariko b'abasirikare ntabwo ushobora kuza ngo akase umutoza. Nibura ni nko guca intege umusirikare ku rugamba kandi ugomba kumuha morale. Uri kumva kwimuciye intege baramurasa, barakurasa ugatsindwa. Urumva bitandukanye n'uwiprononshoje akavuga ati uyu mutoza nawe tactique ze ziri hasi. Ibyo ntabwo wabyumva mu bayobozi ba Peri, ntabwo bishoboka nubwo baba babibona. Ariko ntabwo bajya kuri mikoro ngo biprononse, ibyo byo ntibyakunda. Ariko suko batabibona ko umutoza agomba kuimprovinga, burya ni nawo mumaro w'iyi mikino ya gicuti. Buriya bazita ni match za test, ni imikino yo kugerageza abakinnyi kugira ngo urebe aho ugomba gukosora. So ibingibi rero agomba kubishimangira muri aya makipe noneho akomeye, navuga ari ku rwego rwiza rwisumbuye ku rwego rw'amakipe bahuye. Ni ikintu cyiza rero. Iki ni ikintu abafana ba Peri bagomba gukora, wenda n'abandi bantu bashaka kureba izi match bagomba guhamya ko mu Rwanda byibura hari umupira urebwa n'abafana, burya umupira ugerwa n'abafana. Si byiza ko wenda ko Power Dynamos yaza mu Rwanda ivuye muri Zambia, wenda ivuye ahantu ibona abafana benshi, ihuye n'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona ikabona ku kibuga nta mufana n'umwe uhari, yakibaza se ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona nta bafana igira. Bagomba kuza bakabona nyine uwo murindo w'abafana ku kibuga, ku buryo n'andi makipe abonera akavuga ngo nyamara amakipe agiye gukora president mu Rwanda hari umupira mu by'ukuri twajyayo, wenda ubutabazaza n'abafana babo nk'uko Power Dynamos ushaka kuzana abafana ivanye mu gihugu cya Zambia, Azamu nubwo atari ikipe y'abafana cyane ariko nabo bake yabazana. Nandi makipe y'abafana tujye tubona ano ma pre-season, tubona amakipe aturutse hanze za mu Rwanda. Ni ikintu cyiza umuntu yarashima kandi akomeye kabisa, afite urwego rwiza ko nk'i Power Dynamos. Samira akomeje kugenda abegarukaho mu minsi zikomotse mu gihugu cya Afrika y'Epfo, hamaze iminsi 10 bari muri camp bakinye imikino ine. Ni ikipe itabakinwe ikipe y'igihugu ya Zambia bagera kuri 5 bakomeye banatwaye ibihembo byinshi cyane bya shampiyona mu myaka 3 ishize cyane. Urumva ni ikipe rero nziza n'urwego rwiza. Ya shampiyona ya Zambia nimwe muri shampiyona zikomeye, apari wenda yo kuba isa nkaho zankana zarakennye ikipe muri cyagiye cya Covid ikamanuka, ariko ubundi yabaga muri shampiyona 12 za mbere muri Afrika. Power Dynamos ni ekipe nekeza kizatanga igipimo yakiye na za Sekukune na ekipe azitabira Confederation, kandi ni ekipe yabashije kwitwa neza bangije kimwe kuri kimwe nandi makipe bagiye bakina bitwaye neza kandi badafite abakiyo muri Shani. Nekereza ko ekipe ya APR ibonye igipimo cyanyacyo. Ibonye igipimo cyanyacyo, ariko ikindi kintu umuntu yababwira nukuntu bagura itike kakanyenyeri rwose, bagura itike kugira ngo bazinjire ku nkera y'abahizi match yabo ya na Power Dynamos, aho ukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 ubundi ugashyiraho amafaranga bijyanye n'itike ushaka kugura. Itike ni 3 lower, hanyuma upper naho ni 3, hanyuma kaza 30,000 VVIP, hakaza executive seat 100,000, skybox ni miliyoni, ndetse VIP ni 20,000. Akanyenyeri 332 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 ubundi ugahitamo wowe wifuza kuzicara ku munsi w'inkera y'abahizi ni ikipe y'ingabo, ubundi ibintu bikagira neza cyane. Ubwo ngubwo ndumva ruko twabigarukaho. Adayemos yamaze gukonfirma igomba kuza nayo mu minsi iraza. Ikindi nihuta ni Sekafa Kagame Cup, mwabonye ko Sekafa yatangaje amakipe mu by'ukuri agomba kwitabira Sekafa izaba mu kwezi kwa 9, nubwo mbona kalendriye izagorana. Mu ikipe y'ingabo ndavuga APR naraye mbajejemo, bambwira yuko mu by'ukuri batarabona official email o letter ya Sekafa ibatumira muri rushanwa. Ko se barabo ntibayikeneye sababonye kari ikibazo ni giza biragoye. Nabonye bayirukanyije cyane ku itariki 2 kujya kuri 15, cyangwa ni match buri minsi 2 kugira ngo birangiye. Aso muri kiriya hari kintu APR zabiri gukina Super Coupe Champions League tariki 15. Aza harimo equipe nationale. Watwara abakinnyi batari muri nationale. Imikino ya kafiri ryari iri ku itariki ya imikino nationale, imikino ya kafiri arabanza international break ku itariki muri ukwezi kwa 9 gutangira hagati ya 6 9 ni international break. Nyuma gato nibwo azaza itaza ijonjora ry'ibanze mu kinaka. Biragoye cyane.
ubwo no kuvuga ngo wa mugani banagiyeyo abakinnyi b'ikipe ba APR bari mu ikipe y'igihugu ntago wababona wabareka ariko ugakoresha abahari kandi ntekereza ko bari ntabwo bazaba ari benshi cyane kuba umwanya uhari abakinnyi ntibabura bajyana n'abanyamahanga batahamagawe n'iki Jembo ariko yaba ari preparation nziza ariko ikipe yagushuka ukagira ngo hari ukundi byagenze ariko wapi ariko no kongera imikino mbere yo gutangira saison kujya gura n'aya makipe yo muri Sekafa bifite abakinnyi bari hagati ya 7 hafi n'9 mu ikipe y'igihugu gusa wabujyanye iki cyane cyane ababanzamo bose barahamagarwa undi Claude Nduboneka Nomborenga urumva wenda na ba Gilbert babahamagawe akenshi aba ari abakinnyi b'abanyamahanga ubwo amakipe nabonye arimo harimo ikipe ya Vipers nayo yabwiwe igikombe cya championnat harimo ikipe ya Rimereke Bentiu urumva imwe ya Sarehe rimwe ya Sarehe azaba hari hanyuma kandi harimo ikipe ya Mulandege nimwe yatsinze APR muri Mapinduzi Cup kuri finale harimo ikipe ya Al Hilal muri Sudan harimo Police FC yo muri Kenya yatwaye igikombe cya champion imwe ya Etienne harimo ikipe ya Ethiopia Insurance yo muri Ethiopia birumvikana harimo ikipe ya MCC FC yo muri Somalia harimo ikipe ya APR nayo bashyize ku rutonde Aigle Noir yo mu gihugu cy'u Burundi ejobundi yakoze Aigle Day itsinda ya ekipe y'abantuza itsinda ya ekipe ikipe ikomeye Ndayishimiye Yusuf yagiye na yavize ejo yatwaye igikombe cya champion ikipe ikomeye cyane ifite abakinnyi b'abahanga ibarizwaho bita Makamba ku kibuga cyitwa Nkurunziza Peace Park Complex cyane harimo ikipe ya Young Africans nayo bayitumiye muri Tanzania Simba nayo irimo n'ikipe ya Asas yo mu gihugu cya Djibouti yigeze gukina na AS Kigali urabona ko harimo amakipe akomeye n'ubundi muri aka karere ubwo tuzategereza confirmation muri ya APR shako bihindagurika n'ibikunda ubwo baza hari n'igihe bayikuraho hari igihe kubona ko nabikuyeho biri likely kandi impamvu itakiryoshye urumva bazi igihe kibi amakipe y'ibihugu ari gukina amakipe ari kwitegura imikino ya Champions League na Confederation bigatuma nk'izi za Yanga kenshi zinazana amakipe atari mu babakinnyi basanzwe babanzamo nkuko twavugaga kuri APR ikintu cya mbere cyayishe nta mitegurire kuko amafaranga y'ibihembo ahuraho kandi n'irushanwa ryiza ryateguramo pre-season kuko nk'umwaka ushize APR yagize pre-season nziza nekereza ko baramutse babishyize kare nk'iyimba nk'aya matariki y'ukwa 8 bibaza ko bararipanze abantu bagakwiriye kuba barikina kujya bajya mu pre-season Katuye mu garuwa gato cyane tujye muri Murera ingoma ngo ibintu birashyushye transfer barimo barashaka undi rutayiza